Ishita Tripura on the stage. Wilano semberi story video nailene boni agolono po sinodo sabai karna. Even Edinagar Drug Gate Police. Hi, my name is Ishita Tripura. I'm studying in Shishubad High Secondary School in class 12. I live in Edinagar Drug Gate Police Quarter. In our family, we are total 5 members. They are me, my mom, my grandma, my brother, and my father's posting is below a bike road. Any hobbies in singing, painting, dancing, sports or athletics rock. Onek hamza bangong. Ang reas khaimani time ke waisho morning ko khayo, waisho sari ko khayo, waisho di porobo, waisho hor ro ko khayo. I will give my best. How much I can, I will give. Ishita আগে চিরাইফুরনি হইতে ন মানে রেসামু সামু আর্ট স্পোর্টস যত জায়গা মানে বিনি শখ দङ जोंबो बिनि शख न गखाय बनो सापोर्ट खाय दङ फुल फैमिली एके किसाथ चिराइफुरनि हयतो न बिनि शख गोबां खायके खायनाय न एके आसे ताबुक संसाराबो बनो सापोर्ट खायमानि बबो जोंनो मोटामुटी 50% खानो माने सक्सेस रफायो माने ताम साने जतनो बिनि क्रेडिट नि करे से बतिनि नंनि आइडल नि होइते आइडल नि होइते बिनि ओ रिसाब मुनो माने ब्रॉट आउट खाइमांखा अबनि बागि नंनि तिब्रा आइडल नंग बेलाय बेलाय खानो हामबाया बिनि हामजों माने मुइ रखे मुइ बरक Ang finalist kamani abulani kapag my friend from Belaikan excited about my final. Bo class 4-5 ni hote no mane bo rasa be manai future bright ngai hini bong ni school ni teacher rok saimang kha pias district level bo kala utsav third position mang kha ani khani hum jalmano बेलाय खेलो हामबाया खाना मुसुंगु TTAADC नि माने जे रेस्पेक्टेड पर्सन र ओ टिप्रा आइडल न चेंखा बंगनि थ्रु हिते ताबु ताइबो फ्यूचर ताइबो सिंगर का हाम फाइनाय बरम न ओ लामानो उनको खाइर माने कुनुबिर माने आं बंगनो बेलाय खेलो हामबाया खाना मुसुंगु बाबं खाची न बखानी म्यूजिक प्रैक्टिस र खाना नि बगे म्यूजिक प्रैक्टिस खायो पेंटिंग प्रैक्टिस खायो जेको प्रैक्टिस खाना म जों अरो फाइन खायो बाबं खाची नि मताइ न आं अरो डेली न मताइ रु खुंरो बरो फाइनल र समना नि बगे आं कशा मुसा तो कान मन खा अमन खा जतन न हिनो अनो आशिकी Nini korono tawana shidi. Hello.
Bahay nang zakhan norok sari. Belai ke krato to khat sini buskang oro sabut naraka. Tangte bukso. Dini final stage. Grand finale. O jago norok. Nugui mangkana bahay ke sini contestant rok. A six strong competition to we sini buskang opeka. So thank you so much Ishita. Padingai sing tabu. Sini buskang